Justa Mwende murimi uria ni wa kuma nturene ya Gakuru wodine ya Nkondi ni atigi atete uturo bwawe nyuma yawe kuorokera rujene akirikana karetete kuthambira. Mwende aririkana gwita kirimunda jwawe na aria kurari na water pan athithitie akiaririria untu bubu chibu wa itura iji niwe David Kithaka noretie anto kwimenyera muno na guchiebania na guntu kuria kugwatite ruji kenda kurigiria mitino ta iji. Mwiri jwa mututi gine jonekete jwererete ntuku ya narua rukiri. Paul Wakabithe ni agutwambiriria cio. Mwakuru yo kwarito Justa Mwende murimi kuma Bwagakuru wa dini ya Nkondi ena miaka gintu 29 na oregi na wana bairi omwe ngiredi wana uraunge akirigagirwa kuthi cukuru mwanka toko wata igoro mathani mobwaya kuthi kubutira chirangeni mundani wake araria maburu ararukirirwe mthi mwiri gwake gwithirwe gwererete kiriani giki 11 babutagira na karugagina na karagina na rwana ruro akerunini rwiri irurare ora kini ruro titikara babutagira indi rwana ruru babutagira na ruru amenya kuthamba ndiraronire rukithamba augana ni no anthambe mbenda kwirutana kuthamba muno ikuringana bo batwiraga akuthungira tiriari amire rwachugie kumuruta bwarema tagakuga kari kachugie kumuruta kona igakaura nuntu na kukagwata riu akurugama iri araukirie njara aukiritie njara ugutware okana kukaraumire kathigetana kuthi gwitana bakiya wana njara cicokire nthiguru nuntu ria arathungire kithambini akua maku nukumenya njara cia agukua cia gitie bongi ciacokia ruyini atikende muntu atikuonekana pondi maramenjagwa makulima na ikiuyuri ruyi muno kiuyurite kabisa na gitura kiuyuri kio tika kibwaya arua nuntu kiria kwina karau inde twiriko jiru chibo wa Nkondi location bona David Kithaka mukembura nkurukioretia kari muno banterino cia Nkondi kwiraithira muno kagita gakakambura rukira tuthire mwire no atibukire no erere uri ura ruji arabu kumunda ringira usezi Nkondi station aya paruta mwire mama imachimba muno nontu kuringana la twachimbagirwa kuno twera muntu ayirige achoke ande mitikore guru lakini twaina wiri watu nenkora inasi thirikari ukinya waku ama babenge watuika batio ntu kwa bena mbeca bomba ku mentirikirinyegu iro yaro kathongera ku muntu akerire bakomba kwirigiria na mena atari ku nkoromba baba na mama na roje kaitaka ibati mbere na kumenya nontu mama na chureku ana bashikuna boriku kana mwanya wengwa no orireku igorera kari nterino cia Nkondi borite thirikari muno rongirwo karia bwandeni rutongorereti Profesa Kithura Kindiki gutigira nkari bodi cia kwagirithia mautungata ni kuntu Nkondi kunyithia kinyamarata kira baumbire gukurukira muthenya gwe mthi thirikari yetu itongoretie munene wetu Kithura Kindiki bombe gutunenkera nkari nontu twina OCS na kira gintu kionde kiriogo itunenkerwa nkari nontu rimo mantu mo karika Nkondi itukwaga minsi cia kuudha untu bona kabwabungi tere tukaria na muria tukaritie kumarukiri na tukwa tibinyirie muno kura kino ka kutha twina nkari maimantu wa mashurukire wotene utukuromba tafadhali anene betu batutetere tia akazi ba Nkondi batutetere tumbe kunengerwa nkari nontu tirasima kuthimando tama kinyama nyangi makatoko makabanga utwia makiwatikana kutha kuna thena ntu tienkari ukara gwetia nkari kuma marimandi kana kuma gatonga yaga gwiromba leto nontu to qualify kwithura twina OCS Nkondi gutiena tumi twithura tutena nkari Nkondi tugetagira ngari ya kuma gatonga iri Tharaka North nkari ya kuma ga Marimanti Tharaka South na Nkondi ya twina station na ito qualify kuito koromba nene betu nontu bwa thina taino tiri toneka thini cioneka kagita OCS wa Nkondi nkari kenda mantu mama uthendeka mamuntu toyo ririterwe yini agana thikuri kule kwa matu thaino iro mochari gutukika mantu makego mali laisi Nkondi ibantu anene na ikwenda nkari kathiurukagira ikimenya abu mantu makwendelea so tukoromba thirikari nditutethie kwa dharura nkari yoneke kende twa gutethagia kaji ba Nkondi especially thaga kuru ndi thaino kiripotera uru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Gwakabe.